Ayo ur acu acu cucu 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 cucu. Punten mamang. Aduh, hirup susah bae. Gawe mah gawe nggak penting. Udah ngariung, udah dahar ngeunah ieu. Waduh mah ieu aing hirup kieu bae ieu. Batur udah kabangunan ngarenaheun. Ya tuyul bae lah aing. Hirup susah bae ya, kemana ya? Ya tuyul bae lah. Tambah lah, mana mah jambrong mah mana we. Jelema apa sih? Jelema lain ya? Jelema tapi pas ieu. Hei. Ayo, saya jelema lain. Lain mang orang tuyul. Tuyul. Tuyul di mana tuh? Tuyul geus pensiun. Hah? Pensiun. Karena beli cowok doang deh. Tapi aya syaratna. Naon syaratna? Aya nyucu. Hah? Nyucu. Heeh. Nyucu naon? Nyucu lah. Putih. Cucu putih. Heeh. Ih, datang ieu. Dor sama ti tuyul deui sekolot bangunan ieu. Ayo, ilu. Tapi gandong. Hah? Gandong. Ayo barabe mah, yang digandong segala. Ayo. Ah, barabe tadi. Yang duit encan tuyul geus digandong. Ngabarabe ke aing bae. Tengah gelas deui tah. Aduh, itu deh juga gampang lah. Boleh ngopi sorangan biasa pakai Eta kopi aya. ya ngorong bae sih. Aya gratisan wae. Cuma hakim jeung geus musim na kos kieu. Aduh, gawe henteu lah. Ieu bae lah. Tilu enggak poe. Tak aing. Dek, sama dek kan dia untuk mawana naon. Mun tuh kim sedih ku pohon dan kamar lagi HP yang lungit. Dan ku pocong teh nya. Oh, eta bulas eta kim HP yang agak ada gigi nah. Aing mah. Oh, ini tuh gantian, Pak. Ini gua beli rokok, ngopi di ilu aing. Tar apa aya? Nah, jangan aku kayak main game lah. Aing kutu ini mikiran yang itu tuh mikiran HP batur aing. Aduh, meuli deui lah. Aing tapi semuli deui sih aing semulikeun game. Wah, rezeki aing game nya. Coba heula tuh. Nah, kayak game aing aing dapat enggak ada yang kudu gantian. Aing beli mah anya tuh. Ini mah bangun aing mah. Apa sih, Pak? Lumayan game lah bisa jeung TikTok sama game. Itu bisa. Atuh bisa pasti tah, Bo. Channel segini bisa ya? Atuh, Bo, mantap. Rame filmnya eta. Oh, ramenya ngebut itu teh mah. Cepot teman-teman ya. Rame ya? Aing sok nonton teh. Di, oh mantap. Oh, resep aing nembut-nembut nage. Aing sok sih. Rame. Tapi HP aing mah kimi layarna kurang gede Kim. Jadi batu aing nonton tehnya. Cok hayang layarna nu gedekeun. Aduh, aing can menang duit geus ngatuk jelema kos kieu. Aing. Aing yang naon? Karena cucu. Aduh, cucu naon tuh ieu? Cucu putih. Oh, susu mah putih kabeh. Susu maksudnya susu anu di mana ieu? Kaleng, susu kaleng ya. Susu non bae mah cucu. Aduh. Eng tuyul kieu anget teh. Kuluna. Pas hutang kieu. Bener nya betul ya. Aci, minum cucu Aci, minum cucu Aci. Gitu loh. Apa naon atau nama dia nanti banyak susu. Oh ya. Ini habis. Abang apa nama sih? Tuyul. Wah, iya mah tuyul karaparan, wah iya mah. Lain tuyul pensiun. Ini satu agehan detik. Aduh. Wes, ya. Baru muntas. Yo usaha.
yang minum susu na bae. Tenang dia lah nya. Biar kamu kedai sehat. Duluan pakai ya. Dulu ya tuh, tunduk Kim. Dia apa yang lah bisa ain maduk dia lah. Hati-hati lah aja nama. Tinggal yang Kim. Saya ngenong mah di dia tuh. Kebetulan siang. Terus Siapa si Jero yang di luar. Wah, aing kira sorangan bae ayeuna di dia. Kim, Turun kali ya. Ya hasilnya baturan. di dia ngaran Neng. Kalau gua mah tempatnya sempit. Ini bangun buntut. Tapi enggak Neng, kucing kore lu batuyul cenah gitu. Tuyul ulu nu botak. Kumaha teh newakna? Nah, gua mau kepang gua karungan bikin lah. Kenapa mun hayang neuleuh tuyul mah kudu halisnya kudu dikerok. Hayang Neng. Wah, ekspor bagus sebelum kudu dikerok pakai beak. Ayo. Aing dah. Kok mau jadi sama Kim sok malenceng be Kim. Ini saya kasih lah. Suku nang anu yo. Heeh, mun ngadu. Ih, pohoan. Enggak ada pakajennya. Lu jual kan aja di heula. Barunya. Sih, iru suara. Perkara bae gitu ya, kutuan gitu. Aing. Ya. Aduh, minum susu geus. Boleh tinggal usaha. Hah? Usaha naon? Hah? Naon? Usaha atunya naon bae yeuh. Anu pos kieu cokotnya. Oh, nu kos kieu. Heeh. Naon teh naon ieu? Henteu. Kumaha yang tuyul, kumaha ka ieu. Ieu contohna pos kieu nah. Aing geus penting. Aduh, aing asana aing ieu kurang yakin jika tuyul ieu. Kayaknya lah, aing percaya deh lah sementara. Masuk pula lah. Cucu. Alun dan cucu. Dasar wong bangsat. Nah, kita. Aduh. Padi. Tuyul jangan balik kene bae. Deui. Aing kada kurang yakin emang. Teangan we kuy lah. Aduh. Main FF kanan kiri putel main FF kanan kiri putel. Ini ada cicing. Semua itu. Naon sih? Tadi dari mana sih ya? Oh. Aduh. Ayo mah, pasti baik siapa? Bisa kenal ribut bayinya. Oh, ini jalan tape na. Lupa. Musim banget kemarin lu gitu. Emang sedih di mana gitu? Nangtong. Alasannya oh. Ada tiba-tiba. Baik, koma ai. Aman tuh gimana? Aman. Jadi enggak kita HP, enggak kita HP. Tangan juga. Ada tangan nih sih mah. Oke. Orang neangan aja mah apa tuh. Tanyain nyokota saja. Ayo nak bae orang mungkin netaeun. Mau dinyalakan ke tuyul, Bang. Ulah kasih hujan dulu lah, orang mah. Ini juga tangan rame-rame geureuh gitu. Jadi doang doang. lah. Jadi kotak. Aduh, botak dulu banyak. Heeh. Betangan lah kurang. Alhamdulillah, Jangan kotak-kotak. kita HP. Ngobrol kita HP. Jangan siapa ini? Apa sih ini? Dek. Udah, siap. Berangkat lah. Tempat lewat nanti yuk. Apa sih? Apa? Kanan kiri ebak. Apaan kuat? Kanan kiri putel. Ayo. Naon? FF bos.
Aduh, panditahnya iya nya main FF. Ya, terus menang. Aduh, pan pakai main FF sih ya. Duh, Atuh di nyatuin lo kos itu bos. oh bang, Oh. ayo yang main FF. Aduh, balik. Gandong deh ya. Aduh, aing si gandong di bae. Mana HP hiji, gandong di bae. Aing.